Kublai pi baro nakaliang kadudashin ken rashlong ipnyang subhai pi shikatup kubor mantagajan miet shaban paj kubor ki babnya ing pechwai ki mat bakongsan. Tau khana sa akan mau pateng ke Izro hadian baklala ban penhiar suki jai Vikram lander modul hajan ke benta basyathi jong ubnai. Ajingkran Menteri Rang Ba'du Narendra Modi hakajingelang jong ke BRICS Business Meet Hanong Ba Johannesburg. An penpau idekot ke kenhun Menteri Ikong Amperin Lingdo yakimat trekam basan senam denter jong kenat ke koi kekhia bat kerep keriang. Bat semai Menteri ke koi kekhia ban le ting e persya yakinu kinu ki kambe an hapo keni ke jelang. Kubor ki babnya katanat Indian Space Research Organisation lane ISRO kelala bantau khana sa kan mau pateng pakit hadian baklala ban perolong ia ke benta ke berjuat tam e haga ban penhiar suki jai Vikram lander modul hajan ke benta basyathi jong ubnai lane South Pole haga por ko ba senriau lala sau minit AA mentaga janmiet kum shibenta na Chandrayaan 3 mission kalala ru ban pensuki jai ke jing hiar khendau jong lander modul ublah her ha ke jing stat ke ba andriu hajar kilometer shikenta kani ke tiar hiar khendau ke lahap ru ban sha e ke jing wan len shop jing pom na ubnai ba ke lahap ru ban penkelai ke rukom her na ka ba her ken riang sha ka ba her penyeng ki start science ki jukhot penyesen riem ya kani ke khlemat kum ka khasan minute ke dujok Ulander modul la ban job ya kini ki jing e baro hashwa un hiar hasla khendau jong ubnai la ru ban ong hang nia ba hadien ba Ulander modul la ban hiar khendau suki jai ha ka benta ba shathia jong ubnai kani ke la pelong ru ba dei tang kari India ka balala ban le ya kani Menteri Rang Ba'du jong kari Narendra Modi ong ba kari India kan selong ka engine jong karoi ka pa jong ka perthai baro ka wei hakini ki snam ki ban sawan bat kan selong ru shen kari ka badon ye ka yok ka kot ka bakot hadu $1 trillion haga jing ai jing kren jong haga jing lang jong ka BRICS Business Forum Leaders Dialogue Hanong Ba Johannesburg South Africa Menteri Rang Ba'du ong bawat la kala don ka jing khie phalo ka yok ka kot ha ka perthai baro ka wei ke India menta ka yai long kari ka bakiu stat tam ka liang ka yok ka kot ha ka perthai baro ka wei abakren shapang ki jing penkela balale aki babun ki liang Menteri Rang Ba'du ong bakini ki jing penkela balale da ka sokar India ki lapan wandur aga ban pensuk e kilat ki lenti ban sengkam sengjam bat ban trekam trejam वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा ये इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है Idekot ka kenhun Menteri Ikong Amperin Dingdo aka apu artarik unailar ila ong ba NC samlem yakimat trekam ki basan snam lenter jong tanat ka kot ka khia bat karep keriang ki badai ki bakongsan hakaliang ka roi ka par jongka ile thu hakinong pathai khubor bila dep ya ka jinglet jingo jong i shari lom jaintia ri lom garu bat hari lom khasi bat ba inselate ru shari boy bat insei kendu yaki MLA ka apulai tarik unailar kham hashwa Ikong Amperin ila pentip ru bakane ke jela kan sayo la ka jong ka jaka pulia doktor la ne ka medical college tanglada kalalong ka bala dep pen kre na ka benta jongka ha ka jaka bakan shu du no ya ki shuki bayo na ki weipat ki jela daga bepen bena kerki ya kenu ka medical college imentri la pentip ru ba ya mentahi katura medical college ya ka badang tei menta kalai kendu shibun bha ki jing e completed my entire tour in the entire state. I have finished Garo Hills, I have finished Jaintia Hills, I have finished Khasi Hills. Now I'm going to go to Ribhoi district. I've finished West Khasi Hills. So I've covered the entire state to understand
the difficulties, the challenges. If you are not ready for a medical college, you should not declare a medical college, because the 85 to 93 seats that we get regularly for our students as sponsored seats from all the states in the supervision of the union government will stop coming. We will only have a medical college if we are ready for it. Right now, the status of the Tura campus of the medical college is facing some challenges because of the infrastructure building. Menteri Kekot Kekia ibalong ru isong keno jong ke roster committee ikong amprin lingdo aka apu artarik unailar ila penpawi ke jing sngo jong I hadien jong ke jing syakem no jong I dekot ke seng le no badang shumi themai ke National Liberation Council of Nong Kendong lane NLCN kala ong ba ka sorkar kan setre da ke beting e bat da ke berking hitriang ha ke bay dei bat kum kini ki jaj kam hapo kini ke jela bat ke sorkar ru kanom aili dan lele ru em kalau ong baga sorkar kan le da kebating e akapo bila ai khuble ki kan hun pulit na ka daw bagla la ban le e ka badai kane ka jing syakem kala pha e ka khubor kebating e shiki weipan bangin ong em ya ki kam le no la ong ine imentri. I'm also a leader in the state of Meghalaya. We will deal stringently and strictly with any such activity in the state of Meghalaya. We will disallow it. We will go all out, and I congratulate the police force for having done the correct thing. And this arrest sends a big message to others. We will say no to insurgency. Like we have said in the past, no to insurgency. Kam jong Deputy Commissioner West Khasi's District hapo ke scheme Chief Minister's Digital Learning Aid MTAP minta ke sini ke lasam ki MTAP sejak samla pulih kelas 11 ha West Khasi's District haduk komba Syekh Ja Sauspa Riau Po nyongut ki samla pulih ke la thep kerteng ila dia ban yo ki MTAP hakane ke district UMLE ke nong ston uba Gabriel Walang le don lang hakane ke sngi kum ukong san haringkat ke jing don lang jong SP ke ni ke district u Bikram di Marak bat ki wei aba ai jingkran hakane ke sngi uba Gabriel Walang ula ong bakane ke jingde kan sa penyesno lang ya ke jing per hakaliang ke jing nang jingtep digital bat kan pen kop boru igi samla pulie de ki kor ki bor ki badon kam na ke benta ke pulie ke puthi ke bakam bha for the remaining number of students. Manadai manla pachna software okay. Pamode bahangiro ngapai put ki beri ki wana ba ki ola fi ko amanus pa tong perfect de technology ndon ba hikai fi kumno bin on ndon ba hikai fi piniyet madong sedon ko bodan ko tablet mano ba hikai fi dala de hikai, and that is called self motivation. This is very important in a school life. Don't need to motivate whenever you study. As competition with tablet benda kasi motivate yala de bangan learn. Serta jim jo piru motivate yala de bagi dari bani nang yilum jadi jingket di bawah dia. Hadian ba ka benta ka ba ar jong ka jingi kren kaput apdeng ki soka jong ka Meghalaya bat Assam ka layat syakmat ka kanhun Jaintia National Council ane JNC ka la ajimut ba kini ki artli ki soka ki la ru ban pej benya ya ki khana long dien jong ka jaj ban riu penar aba ajing kren ha ka jingi lang bat kinong patai khubor ha ka singi balang u president jong ka kanhun JNC uba sambormi lingdo ulo ong ba ka jaj ban riu penar ka don la ka jong ka khana pateng Mod ula banjur bakini ki sorkar ki deiban burom ki khana longdien bat kiriti ki dostor jong ki jai ban riu penar. Ula banrap ru ba ki snong ki thau penar ki badangdon haduk menta mene hapo jela Assam deiban penpai no syaka jela Meghalaya dakaba pensong nongrem halo kiriti ki dostor jongki. We came to know that we the Panar, especially we the Jaintia, especially the Panar, we have our own identity, we have our own history. So we want the regional committee of both the government to respect our historical background, to respect our traditional belief and our culture and our cultural practice. And while settle this border dispute, we want them to also look at the historical background of the Panar and to also look at
the traditional practice and our customary law, and to settle the border issue based on our historical background. Mentah paling inya pej ya kajing long jaman kesum dengan shalong kajing shit kalong apply point lai degree Celsius but kajing kriat kalong kat real point kendai degree Celsius kajing sengam hau kalong kendai pesan nak shispa men step but prap huai nak shispa jan miet kalak bandon kajing hap slap ba malumala habun teli ki jaka Syaban poi syaka bekut jong ketup kubor jong i mentah ka jan miet inya pej biang sa asian ya kini kimat bekongsan Thau Khanasa akan mau pateng ke Israel hadian berlalak ban penhiar Suki Jaya Vikram Lander modul hajan ke bentar bersetia jong penai. Ai jingkran Menteri Rang Ba'du Narendra Modi ha ke jengelang jong ke BRICS Business Meet Hanong Ba Johannesburg. Non penpau ida khot ke kenhun menteri ikong Amprin Lingdo yakimat perikam basan senam denter jong tenat ke kot ke khia bat ke rep keriang bat smai menteri ke kot ke khia ban ne ting ye persya yakinu kinu kikam ba nya hapo kini ke jelang ke parlok dak itu ki khubor ngila poi syek bekut jong tup khubor jeng mentaga janmiet hadu bang nesem iklasai kesngi haga jog po kubdesi boni pi baro स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा पानी तो पहले भी था